iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti tuzindukanye bwakeye neza. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bakuru 8 bakatiwe igihano cyo kwicwa Igoma kubera ibyaha birimo iby'intambara. Abo mu miryango y'abishwe barabyishimira. Iki cyemezo cya leta njye ndi umuturage nanjye wahuye nicyo kibazo cyo kunyicira umuvandimwe wanjye nacyishimiye kubera abasoda benshi bakoraga amasakire ku baturage. Abasenateri babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba NBA gutanga ibisobanuro ku mubano wayo n'u Rwanda. Abanyekongo b'impunzi bagombaga kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada baturuka mu Burundi ntibakigiye kubera icyorezo cy'ibihara by'inkende. Hagati aho ariko umubare w'ibihugu biha Afurika inkingo z'iki cyorezo uragenda wiyongera. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Turahera ku yo hirya no hino ku isi na Eugene Mukankusi. Amakuru tuyahere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Crooks washatse kwica Donald Trump yamurashe nyuma y'iminsi myinshi yari amaze ashakisha muri rusange amakuru y'ahabera ibikorwa byo kwiyamamaza by'abarepublikani n'iby'abademokarati. Ikigo gishinzwe iperereza no gukumira ibyaha muri Amerika FBI kibitangaza kivuga ko hari ayandi makuru kigishakisha kuri iyi dosiye. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM irimo gukora iperereza ku bayobozi bakuru bayo babiri muri Sudani. Abantu 11 bazi ibijyanye n'iri perereza batangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abayobozi bashinjwa uburiganya no guhisha amakuru yaturutse mu baterankunga ku bijyanye n'ubushobozi bwa PAM bwo kugeza imfashanyo y'ibiribwa ku baturage muri iki gihugu kirimo ibibazo bikomeye by'inzara. Mu rwego rw'iperereza ryakozwe n'ibiro by'umugenzuzi mukuru wa PAM, abashakashatsi barimo kureba niba abakozi barashatse guhisha uruhare rwavuzwe ku ngabo za Sudani mu kuzitira imfashanyo. Ibyo ni mu gihe cy'intambara imaze amezi 16 igisirikare cya Sudani gihanganyemo n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF ushaka kugenzura igihugu. Muri iyi myaka mike ishize ibikorwa bya PAM byarahungabanyijwe kandi imfashanyo yibwe mu bihugu birimo Somalia na Yemen. Mu mwaka ushize PAM n'ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID bahagaritse by'igihe gito gutanga ibiribwa muri Ethiopia nyuma y'amakuru yavugaga ko imfashanyo y'ibiribwa yibwaga mu mudendezo muri icyo gihugu. Umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bya perezida wa Amerika Jake Sullivan ejo yabonanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi bahuriye i Beijing mu Bushinwa. Ibiganiro byabo by'ejo byari bigeze ku munsi wa kabiri byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo imigenderanire Amerika n'Ubushinwa. Inkuru mugezwaho na Diane Ninahazwe. Abategetsi uko ari babiri bose batangaje ko inama bakoranye yagenze neza, bayaze batarya umunwa, babwizanya ukuri kandi yavugiwemwo ivyubaka. Itangazo ryasohowe n'ibiro vya President wa Amerika White House rivuga ko President wa Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu ndwi ziri imbere bazokorana ikiganiro co kuri telefone, hanyuma mu nyuma bagakorana ikindi cimbona nkubone. Sullivan na Wang bumvikanye kandi ko ari ngombwa ko ibisirikare vy'ivyo bihugu bibiri vyama bihanahana amakuru. Bemeranije ko mu minsi iri imbere indongozi za gisirikare ku mpande zose zizokorana ibiganiro bizoba hifashishijwe ubuhinga bwa none. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wang Yi yabwiye televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ko kugira ngo imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa inaguke burundu impande zose zibwirizwa kubahana zigafatana nk'izingana. Ibiganiro hagati y'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya President wa Amerika n'umushikiranganje imigenderanire y'Ubushinwa byagarutse kandi ku mutekano impande zose zemeza ko ubwirizwa gukingirwa muri Taiwan. Televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ivuga ko Wang yabwiye Sullivan ko Amerika itegerezwa guhagarika guha ibirwanisho Taiwan, agira ati Taiwan yegukira Ubushinwa, kwemeza ko yigenga bizobangamira umutekano wayo. Abo bategetsi ba Amerika n'Ubushinwa bavuganye no ku matati ari mu karere k'ibahari yitirirwa amajepfo y'Ubushinwa. Ku bwa televiziyo
y'igihugu mu Bushinwa, Wang Yi yagabishije Amerika muco yise ugushigikira Philippines agira ati Amerika ntitegerezwa kwiheka inyuma y'imigenderanire ifitaniye n'igihugu runaka kugira ngo ibangamire ubwigenge bw'Ubushinwa. Ntibwirijwe kandi gushigikira amakosa ya Philippines. Ibihugu bikomeje gutanga dozi z'inkingo z'ubushita bw'inkende mu rwego rwo kurwanya icyorezo cy'iyo ndwara muri Afurika, nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangarije ko iyo ndwara yugarije ubuzima rusange bw'abaturage ku nshuro ya kabiri mu myaka ibiri. Inkingo zitangwa zakozwe n'isosiyete yo muri Denmark ya Bavarian Nordic cyangwa isosiyete yo mu Buyapani KM Biologics. Ubufaransa buzatanga doze 100,000 hashingiwe ku bizaba bikenewe imbere mu gihugu. Ubudage nabwo buzatanga doze 100,000 zizava mu bubiko bw'igisirikari zo gufasha guhagarika icyorezo ku gihe gito, nk'uko umuvugizi wa guverinoma yabivuze ku itariki 26 y'ukwezi kwa munani. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yasabye guverinoma y'Ubuyapani inkunga ya doze byibura 2,000,000 nk'uko byavuzwe n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubuzima ku wa kabiri. Espanye izatanga dozi 500,000 cyangwa 20% by'izo ifite mu bubiko, nk'uko minisitiri w'ubuzima yabivuze ku itariki 27 z'uko kwezi kwa munani. Yanashishikarije komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gusaba ibihugu byose bigize uwo muryango gutanga 20% by'inkingo bihunitse. Departema ya leta muri Amerika yavuze ku itariki ya 22 y'uko kwezi kwa munani ko ishobora kuzatanga dozi 50,000 z'urukingo rwa Bavarian Nordic muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hiyongeyeho inkunga y'amafaranga yo gufasha kugira ngo rutangwe. Ikwirakwira ryihuse ry'ubushita bw'inkende muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara rishobora kongera ibibazo by'ingengo y'imari ku bihugu byinshi byo mu karere bisanganywe, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ibipimo Fitch kuri uyu wa gatatu. Ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyavuze ko gishobora kuzatanga doze 10,000 by'urukingo rw'ubushita bw'inkende ku gihugu cya Nigeria. Abantu 11 bazi ibijyanye n'iri perereza batangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abayobozi bashinjwa uburiganya no guhisha amakuru yaturutse mu baterankunga ku bijyanye n'ubushobozi bwa PAM bwo kugeza imfashanyo y'ibiribwa ku baturage muri iki gihugu kirimo ibibazo bikomeye by'inzara. Mu rwego rw'iperereza ryakozwe n'ibiro by'umugenzuzi mukuru wa PAM, abashakashatsi barimo kureba niba abakozi barashatse guhisha uruhare rwavuzwe ku ngabo za Sudani mu kuzitira imfashanyo. Ibyo ni mu gihe cy'intambara imaze amezi 16 igisirikare cya Sudani gihanganyemo n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF ushaka kugenzura igihugu. Muri iyi myaka mike ishize ibikorwa bya PAM byarahungabanyijwe kandi imfashanyo yibwe mu bihugu birimo Somalia na Yemen. Mu mwaka ushize PAM n'ikigo cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID bahagaritse by'igihe gito gutanga ibiribwa muri Ethiopia nyuma y'amakuru yavugaga ko imfashanyo y'ibiribwa yibwaga mu mudendezo muri icyo gihugu. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri VOA radiyo yacu, kuri interineti ni wa@radioyacu.voa.com. Abasenateri babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marsha Blackburn w'umurepublikani ahagarariye leta ya Tennessee muri Congress y'igihugu, na Jeff Merkley w'umudemokrat uhagarariye leta ya Oregon mu nteko ishinga amategeko y'igihugu, ku wa kabiri boherereje ibaruwa Adam Silver, umuyobozi wa NBA, ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika, bamagana umubano wayo n'u Rwanda. Bararega perezida w'u Rwanda Paul Kagame guhonyora uburenganzira bwa muntu. Tim Ishimwe aratunyuriramo ibikubiye muri uru rwandiko. Mu ibaruwa bandikiye komiseri Adam Silver uyobora NBA, ijwi ry'Amerika ifitiye kopi senateri Marsha Blackburn wa leta ya Tennessee na mugenzi we senateri Jeff Merkley wa leta ya Oregon, baramusaba gutanga ibisobanuro bitarenze ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa 9. Mu byo agomba kwisobanuraho nk'uko bikubiye muri iyi baruwa harimo kwerekana imbago z'imikoranire y'ishyirahamwe ayoboye na leta y'u Rwanda. Bagize bati birasa nk'aho NBA yahoze igaragara nk'intwararumuri y'uburenganzira bw'abaturage, irimo guhitamo kubaka ubucuti n'abanyagitugu n'abikanyizi, byose ikabikora mu izina ryo kurutisha inyungu amahame.
iyi baruwa igaragaza ko imikoranire ya NBA na Perezida Paul Kagame yatangiye mu mwaka wa 2018, ko ndetse iri shyirahamwe ari naryo ryahaye umukuru w'u Rwanda inama n'inkunga yari akeneye mu kubaka inzu mberabyombi y'agatangaza ifite agaciro ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo gushinga irushanwa rya Basketball African League. U Rwanda rumaze kwakira imikino ya nyuma y'iryo rushanwa inshuro enye. Ibyo nk'uko aba basenateri babivuga byaguye ibikorwa by'ishyirahamwe NBA muri Afurika ku buryo kugeza muri 2021 ryari rimaze kuhashora hafi miliyari y'amadolari. Ibaruwa iti NBA imaze kwakira Perezida Kagame i Toronto, i Los Angeles, i Charlotte, i Auckland no mu bikorwa binyuranye biterwa inkunga n'iryo shyirahamwe muri Amerika ya ruguru, imufata nk'inshuti n'umunyacyubahiro. Iri shyirahamwe rirungukira muri uyu mubano, ariko se ku kiguzi kingana iki? Aba basenateri bavuga ko Perezida Paul Kagame amaze imyaka irenga 20 ategekesha u Rwanda umuco wo kudahana. Baravuga ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza n'ubwo kuri interineti bugerwa ku mashyi muri iki gihugu. Baravuga kandi ko buri wese utinyutse kunenga ubutegetsi bwa Kagame, yaba abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa itangazamakuru, afungwa, akazimizwa cyangwa se akicwa mu nyamaswa. Mu bindi ba Senateri Blackburn na Merkley bagarukaho mu ibarwa yabo ni uko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame buvugwaho guha inkunga ya gisirikare inyeshyamba za M23 zimaze kuvana mu byabo ibihumbi by'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati uyu mutwe ushinjwa amabakabije arimo kwinjiza abana mu gisirikare, gukoresha isambanya ku gahato nk'intwaro y'intambara no kwica rubozo abasivili. Baravuga ko guverinoma y'u Rwanda izwiho kwica, gushimuta no gutera ubwoba abatavuga rumwe nayo, kugeza no kukuba mu mahanga harimo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo ko ishyirahamwe NBA ridakwiye gukomeza guceceka mu gihe Kagame akomeza kwagurira igihugu cye mu bindi bihugu. Mu bibazo Komiseri Adam Silva asabwa gutangaho ibisobanuro kandi harimo kwerekana ingamba NBA ayoboye igiye gufata mu kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, harimo n'abo uburenganzira bwabo buhonyorwa na leta ya Kagame. Basenateri Blackburn na Merkley basoza baburira ko gukina umupira n'abanyagitugu n'ubutegetsi buhutaza rubanda bitagomba kuba umushinga w'ubucuruzi w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika. Ahubwo iri shyirahamwe rigomba gukoresha ijambo ryaryo mu guharanira amavugurura mu mitegekere, harimo n'iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Bati NBA igomba gushyira ingufu mu guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda bose, atari abaterankunga b'iyeguka ry'ibikorwa byayo gusa. NBA ntikwiye na rimwe, cyane cyane mu gihe abategetsi b'ibikomerezwa bakomeza kwiyongera ku isi, kwirengagiza amahano y'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu izina ryo gukurikirana inyungu. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntacyo NBA cyangwa u Rwanda byari byakavuze ku rwandiko rw'aba basenateri. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ntiyasubiza telefoni yacu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ryahagaritse by'agateganyo gutwara abanyekongo b'impunzi mu Burundi yagombaga kwimurira muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada kubera icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Bazaba bategereje iminsi mike babanze basuzumwe kugira ngo batavaho bakijyana aho bagomba kwimukira. Ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Nk'uko amasoko yacu abitubwira ni uko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za OIM, umuryango mpuzamakungu w'abimukira, zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze, zahagaritswe mu kiringo c'iminsi 21. Imvo ya byose ni irandagata ry'akaranda k'inkende gibonekeza cyane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragara iyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura, batekeye amasandugu batwaramwo impuzu, basezeye na bagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nk'uko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse urwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana ku karanda mu bihugu bazoba bimuriwemwo. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo rwo kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada, nuko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira, ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga amakuru. Ayo makuru
makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ni umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimwo Kavumu, Bwagiriza, Gasogwe, Nyinkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma iminsi 21 banze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanye. Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo. Ubusanzwe bari basanzwe bamara insomene upidi insomene ari nk'afise ingwara kugira habe stabilisation mbere yuko biburira kandi atangwara nafise bari basanzwe bamarayo insomene bakaguma ngaho babakurikirana kwatakagorane hama bakavoyaje. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21, ariko ntitwabaronse. Yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana, avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera, ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye, ariko nabo banka kumvikana mu majwi, bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanje uri muri Amerika, ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje nyuma yuko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza c'akaranda k'inkende carandagase cane mu Burundi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike iheze, aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi. Ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda, dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu, ku masoko, kandi tubigire itegeko. Yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo c'ibura ry'amazi. Ntivyoroshe kugira isuku karaba, ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikagurika ku bwinshi, sigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe. Kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura, kuko mu ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiye aboneke. Ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga 120 aribo bari bagiye muri Amerika na Canada. Abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi 21 bahawe ihera, aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira. Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga 80,000 bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwicaye i Goma rwakatiye igihano cyo kwicwa abasirikare bakuru 8 bo mu ngabo z'igihugu FARDC. Rwabahamije ibyaha birimo ibyo kwica abaturage b'abasivili. Jimmy Shukrani Bakomera Rigoma yaduteguriye inkuru irambuye. Abo basirikare bose uko ari 8 bakatiwe nyuma y'urubanza rwatangiye kuva ku itariki 14 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, rukaba rwasojwe kuri uyu wa kabiri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aba basirikare biganjemwe abari mu matsinda atandukanye ya FARDC arimo na Garde Républicaine, itsinda rishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakomeye. Abo bose bakoreraga muri teritwari ya Nyiragongo. Ku munsi wa nyuma w'urubanza, ubushinjacyaha bwabanje bubasomera indangagaciro umusirikare wa leta akwiye kugenderaho yaba ari mu kazi ke ka buri munsi cyangwa mu kiruhuko. Aba basirikare bahamwe n'ibyaha bitandukanye byiganjemo guhungabanya umutekano w'abaturage bari mu duce bayobora, kwica no kwiba imitungo y'abaturage no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu.
harimo kandi abofisiye bashinjwa kuba barategetse abo bayobora kwica abasivile 40. ubu bwicanyi bwakorewe muri lokalite na sheferi zitandukanye za teritwari ya Nyiragongo n'igice kimwe cy'umujyi wa Goma gihana umupaka n'iyi teritwari. Nk'uko byemejwe n'ubushinjacyaha, ubu bwicanyi bwakozwe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abahamwe n'ibyaha bahise bahanishwa igihano cy'urupfu nk'uko byanzuwe n'urukiko. Bamwe mu bagize imiryango yakozweho n'ubwo bwicanyi bari baje mu rukiko bashimye cyane ubutabera kuba bwarashoboye gukurikirana ikirego kugeza aho abaregwa bakatiwe. Madamu Rose Nyirasabimana ni umwe mu bagize iyo miryango wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika ubwo urubanza rwari rusojwe. Twebwe leta twasa wenda kuduha impozamara kubera turi benshi babuze abacu, wenda ikatudomaja n'abandi nabo bazakora icyaha bakabonera isomo ntibazongere kwica abantu nk'uko bisanzwe. Uburyo uru rubanza rwasojwe byashimishije abatari bake mu baturage ba teritwari ya Nyiragongo, aho ibyo byaha byose byakorewe cyane ko bavuga ko ibyaha nk'ibi bimaze guhitana ubuzima abaturage benshi. Uyu ni Bwana Thierry Gasisiro, umwe mu bahagarariye societe civile ya teritwari ya Nyiragongo. Twishimiye cyane akazi kakozwe n'ubutabera, cyane urukiko rukuru rwa gisirikare rufatanyije n'izindi nzego za leta. Ibi byatweretse ko hari icyizere ko ubutabera bushobora gukora akazi neza, cyane butanga igihano cy'urupfu ku basirikare nk'aba. Kwizera tudashidikanya ko n'ibindi byaha byose bizagenda bihanwa buhoro buhoro muri Kongo, kuko twari tumaze kurambirwa kubona ubwicanyi muri Nyiragongo n'ahandi. Kuba aba basirikare bahawe iki gihano ahubwo byongera icyizere hagati y'abaturage n'ubutabera, cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bavuga ko ibihano by'urupfu bikenewe cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru, kubera ko ari imwe mu ntara aho FARDC yonyanga uburenganzira bwa rubanda rugufi. Eritier Gashegu Habimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple, asaba ubutabera gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu ku buryo bugaragarira buri wese. Twe byatunejeje cyane kumva ko baje kubahereza kiriya gihano cy'urupfu. Cyo twamye gusa nuko bavanye iriya moratoire yo kuvanaho peine de mort. Twabye kwifuza ko biba nk'umufano, bari abantu bakabarasa nk'uko bahora bica abaturage buri munsi. Urebye mu teritori ya Nyiragongo, mu mujyi gwa Goma buri munsi ari kwicwa n'abasoda. Twabye kwifuza ko kiriya gihano cyaje kuba prononce n'inkiko za Kongo na tribunal militaire de garnison y'Igoma. Twabye kwifuza ko babafata bakabashira ku karubanda bakabarasa, abaturage bakumva ko baje kuraswa bazize icyacyo baje gukora. Bimwe mu byaha byahamwe abaregwa ni ukugurisha imbunda, imitwe yitwaje intwaro itazwi na leta, ndetse bakazikwirakwiza mu baturage. Ibi bituma ubwicanyi buzamuka ku rwego rwo hejuru. Kubera iyo mpamvu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bo babona ko ibyo byose ari ibyaha leta igiramo uruhare rukomeye. Niko Wilson Twitegura tubwira. Bakatiwe igihano cy'urupfu kubera Goma ruregwa, ariko twebwe mwibaza ni iki gituma abasirikare bagurisha imbunda, n'iki gituma abasirikare bica abaturage bo bagombwa kucunga bo bonyine. Tukabona rero ari faiblesse ya guverinoma, yananiwe wenda kubahereza ibyo kurya, ntabwo bafite abantu babakontrola abashefu babo, niyo mpamvu bakora ayo maroregwa. Ikintu guverinoma nuko yaduhereza umutekano twe nk'abaturage inyuriye ku basoda. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru buvuga kuri ibyo bihano byahawe abo basirikare, ariko ntabwo byadukundiye. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, atubwira ko aza kudusubiza nyuma y'isaha imwe, ariko kugeza ubwo twateguraga inkuru yari ataradusubiza. Kuva aho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Kongo, umubare w'abasirikare bakatirwa igihano cy'urupfu wakomeje kugenda wiyongera cyane, aho usanga bose bashinjwa ibyaha bimwe byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyizeho igihano cy'urupfu, imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze bikomeye icyo cyemezo. Ni mu gihe amashyirahamwe akorera hagati mu gihugu yo yacyakiriye n'amaboko yombi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tuve mu biyaga bigari bya Afurika noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe bitegura amatora yo mu kwa 11 gutaha, abademokrate barimo baravuga cyane ku kintu cyitwa Project 2025. Ni nko kuvuga umushinga w'ibihumbi 2025. Bawutwerera kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump. Turebere hamwe icyo Project 2025 ari cyo mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibirebana n'aya matora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Project 2025 ni igitabo cy'impapuro 922 cyitwa nanone mu yandi magambo y'Icyongereza
2025 Presidential Transition Project ni nko kuvuga umushinga w'inzibacyuho wa perezida wanditswe n'amashyirahamwe arenga 100 y'abantu bagendera ku matwara y'abasokuruza. Abenshi cyane muri bo bahoze mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ku gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump kuva mu 2017 kugera mu 2021. Umuhuzabikorwa wabyo ni umuryango udaharanira inyungu witwa Heritage Foundation ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Uyu muryango uvuga ko ufite ubutumwa bwo gutekereza no guteza imbere politiki zishingiye ku mahame y'ishoramari ryisanzuye, guverinoma iciriritse mu bunini, uburenganzira bwa buri wese, indangagaciro gakondo ny'Amerika n'igisirikare gikomeye. Perezida wa Heritage Foundation Kevin Roberts asobanura ate iyi Project 2025? Turi mu bihe bya revolisiyo y'Amerika ya kabiri. Nta maraso izamena niba ab'ibumoso ariko babyemeye. Ab'ibumoso Kevin Roberts avuga niko abarepublikani bita abademokrate, aba bademokrate nabo bakita abarepublikani ab'iburyo. Donald Trump yagerageje kwitandukanya na Project 2025 abanza kuvuga ko atazi icyo ari cyo, ubundi ati sinemera bimwe na bimwe byanditsemo. Nyamara umukuru wa Project 2025 Paul Danz yakuye inzira ku murima, ashimangira ko Project 2025 ikubiyemo ibitekerezo bya Trump. Yabaye perezida imyaka 4, niyo mpamvu ibitekerezo byinshi bituruka ku matwara ye y'ikubitiro bituruka muri manda ya mbere ya Trump. Ngayo rero muri make amavu n'amavuko ya Project 2025. Noneho rero uyu mugambi ni iki? Abahanga muri politiki bawusuzumye neza, bemeza ko ushaka gukuraho amahame yanditse mu itegeko nshinga yo gutandukana, kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi z'igihugu, arizo urwego nshingamategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na Sena, urwego nyubahirizategeko rukuriwe na Perezida wa Repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Bemeza kandi ko uyu mugambi uteganya ko Trump aramutse atsinze aya matora agomba kwigarurira abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu, bityo agomba kwirukanamo byibura 50,000 no kubasimbuza abambari be bamwunamira cyangwa batera ivi imbere ye. Aha bavuga cyane cyane abo muri Minisiteri y'Uburezi igomba kuvaho burundu yose uko yakabaye, FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha no kurwanya iterabwoba mu gihugu no kurwanya kuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru USAGM gikuriye radiyo Ijwi ry'Amerika. Mu by'ukuri Trump yaba ari nawo mugambi yari afite igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu 2016. Icyo gihe yabivuze muri aya magambo: nintorerwa kuba perezida, tuzamaraho umwanda uri mu kidendezi Washington DC. Nk'uko mubyibuka, Trump yaratsinze mu 2016. Ageze ku butegetsi koko, guhera ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2017, abakozi bamwe na bamwe ba guverinoma barirukanwe. Abashushubikanijwe hanze igitaraganya umunsi umwe muri USAGM harimo abayobozi b'amashami yayo 4: Middle East Broadcasting, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty na Open Technology Fund. Hejuru y'ibyo, abahanga mu bya politiki batsindagira ko Project 2025 iteganya n'ingamba zikomeye zo kunyaga uburenganzira bwa rubanda bwo mu ngeri nyinshi zitandukanye, nk'ubwo kuboneza urubyaro, ubwo kuvuga ikikuri ku mutima nta nkomyi, ubw'itangazamakuru, ubwo gutora, n'ubw'amakoraniro yo mu ituze, no gukuraho imishinga n'ingengo y'imari byo kurwanya ibyangiza ibidukikije no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere n'umwuka n'ubushyuhe bwugarije isi. Project 2025 iteganya kandi kwirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni batarabona ibyangombwa,
n'ibijyana n'ibyo byo kubirukana nko gutandukanya imiryango bivuze gusenya amategeko agenga abimukira. Urutonde ni rurerure cyane, impapuro 922 ntawazivuga mu munota umwe, gusa ba nyirabyo bavuga ko ari byo Amerika by'umwihariko n'isi yose muri rusange bakwiye, kuko nyine bavuga ko Amerika igomba kuyobora isi yose. Ababirwanya bo bavuga ko ari ubuhezanguni bw'ikirenga bita fascisme mu rundi rurimi. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.